Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ñankay piñache kamuy ko programa kichis. Katikistakuna rimayni. Ay nakahtian kañaykuna turaykuna iminayan kapuan kichis. Alin ponchay kakuchon Dios ninchis pasamin chaynimi. Kunanqa kasianchis 15 de febrero del 2026. Hinallata riki sexto domingo del tiempo ordinario iglesianchis ujupi. Nakahtian kañaykuna turaykuna ñan che kamuy kuñariki programanchis riki katikistakuna rimayni. Ñawpasman purinampas ñawpasman taskirinampas ñañaykuna turaykuna kay programanchis. Ñawpajtaqa kamas ninchis Dios manta mañaykusunchis chaypaqllamin k'arikusunchis Yaya Bernardino maymunayta riki kay mañakuywan nuqanchistapas yanapariwasunchis. Hinakatang waykuna panaykuna kankunapaq allin napaykuy kachun kay munay punchawpi ñawpaqtaqa kay programa katikistakuna rimayni ñawpaqman purinanpaq ñawpaqman tashkirinanpaq kamaq ninchis Dios manta mañaykusunchis hinata nishpam Collanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo, su tempe, Hinata Cachun Jesús. Anchamona con Dios de Espíritu Santo que van anchaika moe kuyenikuta sunquikuta imahaika ruaynikupi pescampa monastaki manjina purirnaykupa tashkirinaykupa chire con Dios ley mañakamukiku ima mañakuita chaqay punchawkuna lipin qataqnikunama mañakuita yechirqanki chire con muyku tukuy sunquykuwan yayku hanaq pachapika sutiki paychasa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasa kachun iminan hanaq pachapipish hinallataq kay pachapipas Sapa ponchay tantaykuta kunan qawayku huchaykutari pampachawayku imaynan nuqaykupas nuqaykuman huchallikunata pampachayku hina amataq kachariwaykuchu wataqay mormanaykupaq llallinraq tukuy mana allinmanta qaspichiwayku hinataq kachu Muchaykusayki María, Dios gracia untasqan kanki. Apunchis Dios qawan mikunamanta qullanami kanki. Riqsaykimanta paqarimuq suwaykiri qullanantaqmi. A Santa María Dios Pamama, nuqayku chasapakunapaq mañapuyayku. Nuwañuyniku pachapipas hinataq kachun Jesús. Gloria yapaq churipaq Espíritu Santo paqpish kachun. Imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchukayniyuq pachakamapas hinataq kachun. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo su tempe hinataq kachun. Anchamanasta ñañaykuna turaykuna aqnapiyariki maymunayta kay programanchis katikistakuna rimayni nuqaykupas chiyaykamayku domingo a domingo iminalla kapasiankichis hawa llaqtanchiskunapi katikista masiykuna hinallataq riki kay iglesianchis ujupipas maymunayta riki iñaq masinchiskuna chay hina kaqtinqa ñañaykuna turaykuna ñawpaqman purinanchikpaqa kunanqa qatirisunchis napaykunisun ari kunan p'unchawqa riki kay domingo p'unchawpiqa kay programanchista maymunayta aparisunchis Yaya Bernardino hinallataq turanchis Valentín aqna kaqtinqa paykunapas napaykuyninta chaskirikus Sunchis, Yaya Bernardino. Alin hamukuy kachun panachay Rosita, Wayqi Valentín. Alin hamukuy kachun wayqikuna panaykuna llapallakichispa harino raykuqa waqmantañan chaykamshaykuña ki programa katkistakuna rimayniwan urquntaraq asantaraq muyuriyamshayku Dios ninchpa sementa aparikushpayku ñaqmasiykuna. Alin hamukuy llapallakichispa kachun napaykuyniku sapanqa ñakchistaq pikunachu maykunachu munayta radichaksta walqarqushpa waykin wayqpananchikkunaqa alto parlante nasakuna moneta buglachagam shang llaqtanku comoda ninko kankunapaq llapacha llakachipqiñiq masiykuna napaykuyniku allin p'unchaw kachuyniq masiykuna kunanqa domingo día del Señor Dios yupaychana p'unchawniq masiykuna hinakaqtinqa nuqawanqa kaypiñan tuparusunchis tinkurushanchis iñiq masiykuna adelante wayqi Valentín. Kusa waykuna panaykuna gracias Dios taytanchis man kay p'unchaypi tuparkunchis uyarinarkunchis hina waykuna panaykuna sumaqta taytanchis kunan p'unchay domingo p'unchay rimapayllawanchis uyarikusunchis munayta kunan p'unchaykunaqa siempre kusikuypipunin kachanchis chayqa taytanchikwanpas kusirikusunchis Santa Misamamanpas rirusunchis aqnapuniqa kashan hina kaqtinqa waykuna panaykuna kay programanchista makilla uyarimusunchis. Katisman panay Rosita, ki programa Ari qatirisunchis kay programanchis katikistakuna rimayni ari riki kunuqa mantapas napaykunita chaskiwaychis llapallan iñaq masiykuna hinallataq katikista masiykuna kay Qusqu llaqtanchispi hinallataq riki waq departamentukuna kay Perú suyu llaqtanchispipas aqna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna ari nuqanchisqa riki wach'irishanchis domingo a domingo kay sumaq wayraman wasi rimana radiokunaq ukhuntaya hinallataq riki qhawanapaq riki kay televisión anchichawpinta chaymanta kay Facebook redes sociales ukhuntapas maymunayta nuqanchis wach'irishanchis kaqtinqa ñañaykuna turaykuna napaykunchis riki radio La Salle de Urubamba radio Ausangate de Ocongate Tinque hinallataq radio municipal de Paucartambo hinallataq radio Illari Quebrada Honda Yunkauraypi hinallataq radio San Cristóbal de Chinchero radio Vida Wasi hinallataq radio
Poder Huayna de Cauriquis Picanchi, Hinayata la radio La Merced Señor de Huanca San Salvador, Radio Municipal de Amparaes, Ari con Ángeles Sánchez Televisión, Cable, Ari TV por Abancay, Hinayata Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Cazca, Radio Municipal de Sangarará, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coazapuno, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucara, Huancavelica, Nakasten Cañaycuna Terecuna, Maimonay Tariki, que Radio Kuna Junta Yoxrim Sánchez, Hinakari Cañanchacunches, que gerentes propietarios, Paikuna Pajpas Sumas Napaiki Hijatumar Kakuy Dios Ninjis Paxamin Jay Ningachu, Ay Nalatas Ñañaycun Terecuna Napaikunchis Iñak Masinskunata, Zapanca, Llachtanchis Kunapi, Arquidiócesis del Cusco, Hinakari Napaikunchis, Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, Monseñor Lizardo, Yapayan Yayanchis Kunata, Ricky Zapanca, Llachtanchis Kunapi, Paikunaka, acompañaba Sianchis, Llachtanchis Wankushka Maimonayta Purimusianco, Chaymantapas Ricky Napaikunchis de Canatura Kunata, de Canatura de Anta, Acumayo, Paucartambo, Quispicanchi, Quebrada Honda, San Antonio, San Jerónimo, Calca, Urubamba, Paikunapasuma, Sumas, Napaikuicacho, Hinayata Riki Waj, Departamento Kunapipas Riki Ayacucho, Huancavelica, Chaymantapas Puno, Chaymantari, Riki Uyarimayan, Stahmeli, Mayachta Pipas, Nakastan Cañañicuna Torecuna, Yang Che, Kamaikuña, Programanchis Katikistakuna, Rimaini, Hinachichamanacho Ture Valentín, Piconatawan Chinapa Eruxumpas. Ari hinagasten kuna panaykuna kuna punchikuna mi mana kuna kashan wa kuna panaykuna rik malkuiti kuna ñan kunan khamushan cheqa ajnapni akasha chimanda ka kunan ka taytanchis paq sumam rik wares matimamaña haykurshlanchis panay cheqa chipaq alsta kunan skalangat rik iglesia inspeqa kay miércoles ta no kanchis kay miércoles cenizaman renans kanqa santa misaman chaypi Javier Chicamonans Canco con Aponek. Chenacho Manacho, Padre Bernardino y Minan Kashamskay, tiempo de cuaresma. Arriba Rico da Panay con no cansa cosicoslia ponia, Watantem Sporicunche, Hinakartenka, Enyakmasikona, Ariki Cosicuinchis, Manin Cotacato que cosicuinch, Manin Cotacamiconata, Waik Urcunchis, Manin Cotaki Cosicuinchis, Pericona Panaycona, mi manata, Runacranch. Main ko nistain dah kosre kun se kip uncha kon ari wari kon panay kon waking wayak pananch kon ka to suisyan ko ta karnaval saya mong nispata ta niswani gay kon panay kon ari waking wayak pananch kon to si pe malkuit pe yung sadap itagay siyang guri kinyak masay kon ari hinakaten ka wari kon panay kon ari nukanch ke Cristiano runa kon pa ka Dios pe inya runa kon pa ka Nyan chay kamunya que tiempo de cuaresma nes haika kanya masikon que miércoles tan persona ekterana kan Santa Misa ma inash po kay Valente imatan Santa Misa pe kopane roseta sosden ka imatan matikip shoram sungiko Ceniza, Nescatari que Mayaman Crisma Wariki. Ceniza nes kata panay Ari, Cruz Peric Churamason Padre. Pan convierta te creen el evangelio Ari. oye kay Valente imamantan chay ceniza Chay sinisaka wa kuna panay kuna munay punika iglesia pe kay kainyen pa domingo del Ramos anjimantarik palma chakun chakuna no kans aparans domingo de Ramos pakarik Padre Santa Misa Santa Kaya asmchap silago samo anjimantara serwas pa wakayas pa watantim chakes pa bendices kashan checa chay canas pa ruakulan kuna panay kuna entonces chay mantan chay uspach hamushanik chay bendicim padre chay misape miércoles en sape chiwam no kanch hawan chena chumana chupadre kam sanoka Kina wari ko na panay ko na ari ceniza ni kong emarikuchos hermano Valentín Scam hinan ayon ki Domingo Ramos pechi palma chico na kanakor ka anchimantay uspacha queda kor ka anchita wari ko na panay ko na wakaycha kor ka entonces ki miércoles sensap emata ay kata yarinch runaka wanyok punegench wanyo chay mokten ka no kanch uspama alpaman tukun chosa khatari punch anchita wari ko na panay ko na yarinch chirey ko Wanyo rona hina por renanshkan ka ki pachapipis kausa renanshkan kaya ko na panay ko na Wanyo ko kay masay ko naman na wanyo rona hinaya wichi mang urey mang kingrey manawi alin to yekos por shan che hinachkan ang garan kinyak masay ko na pero ante todo wala ko na panay ko na que tiempo de cuaresma tiempo de reflexión che kamunya asya to asya remarem shasako hinakatan ka panay rosatan nya sonari ki Dios ipasya na tagtanya miskira sumama ki puncho por skanjish Ari, Aya Bernardino, Hinayata Turay Valentín, Ari Maimonayta, que programa Katikista con Rimaini, Maimonayta, Watch Erisiariki, or Contact Asanta,
punchaq nanispa qariki ñañaykuna turaykuna ñawkunan qariki bueno miércoles punchaw kamalla o partes pakashan riki martes kamalla noqanchis riki china riki tusuykunanchis takikunanchis a veces costumbre kuna riki llaqtanchiskunapi kanchik kunapi riki puririshanku akinqa chayqa pero miércoles mantaqa yuyaykunanchis kashan noqanchis kay tiempo de preparación ma haykupshanchis como cristianos hina kaqtinqa ñaykuna turaykuna chayta nispan sumaq napaykuykuna kay munay Dios yupaychana takiqankunaqpaña. Pica pica ese requinto, Felipe Cuno, Isaac Alfredo. Quiero cantarte Jesucristo, quiero alabarte mi Señor. Quiero cantarte Jesucristo, quiero alabarte mi Señor. Tú me has dado esta vida para cantarte con amor. Tú me has dado estas manos para alabarte mi Señor. Quiero cantarte Jesucristo, quiero alabarte mi Señor. Quiero cantarte Jesucristo, quiero alabarte mi Señor. Tú me has dado esta vida para cantarte con amor. Tú me has dado estas manos para alabarte mi Señor. Salta para Cristo, salta, salta para Cristo, salta, salta para Cristo, salta. ¿Sí o no, María Cuno? Vamos con ganas, hermana Rosa Cuno, por Calca. Y un saludo fraterno para el padre Hugo Condori, con la parroquia Almudena. Cantamos, ¿cómo dice? Oh Señor, yo te alabo, oh mi Dios, yo te adoro. Oh Señor, yo te alabo, oh mi Dios, yo te adoro. Si alguna vez te fallé, perdóname, oh Dios mío. Si alguna vez me equivoqué, perdóname, Señor mío. Oh Señor, yo te adoro, oh mi Dios, yo te alabo. Oh Señor, yo te adoro, oh mi Dios, yo te alabo. Si alguna vez te fallé, perdóname, oh Dios mío. Si alguna vez me equivoqué, perdóname, Señor mío. Si alguna vez te fallé, perdóname, Señor mío. Me suenan las palmas, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Levantando mis manos, te quiero alabarte, mi Señor. Con alegría y con amor, te quiero cantarte, mi Señor. Levantando mis manos, te quiero alabarte, mi Señor. Con alegría y con amor, te quiero cantarte, mi Señor. Eso, kawan no kawan, Dios está guawan, kawan no kawan, Dios está guawan, kawan no kawan. Dios está guawan. Hinakatanga rikuna panaykuna noqanchis qayrisharanchik kay Dios yupaychana taykunata ñaqmasykuna ari kusikipaqqa mana nishtaraqchu macharuna tusnapaq ñaqmasiykuna mana machasqaraqchu personay kanayki ashwanpas ch'aki sunqulapish tusuyta atikunmanmi ch'aki sunqulapish takiyta atikunmanmi. Sucede que mañana rikuna panaykuna ari ki ñaqpiriki noqanchis nishu criticasa kanchik k'amisa kanchik ya católicos, machos runakuna, borrachos, imanas runamasinchikuna k'amiwanchik imarayku haykarayku yaykuna panaykuna es que lamentablemente machasqalla takinchik, machasqalla tusunchik, sanoqa mana ya tusunchik, pero nuqanchik iñinchikpiqa ari waykuna panaykuna sanopshik takirunchik, sanopshik tusurunchik, siempre Dios yupaychanapaq iñiqmasiykuna. Chiraykupasha waykuna panaykuna kunan punchawkuna ki rimaykuna luqsimunqa ari nawasunpascha wakin wayqpananchikkunaqa manan carnavalpiqa tusnakchischu wakin wayqpananchikkunaqa nawasunchikpasha ari tusnallakichik nishpapish imanaspash pero yachanchik waykuna panaykuna imash huchakasqanta.
sech no kanch rek wayqikuna panaykuna mana allin yuyaykuywan tusunch huchaman uch'ukunanchik rek waqtasqanchik ancheraykuqa ari wayqikuna panaykuna iñinchik qawarisqanchikmanta hinaqa huchayam. Pero iñaq masiykuna parte de nuestra tradición, parte de nuestra cultura que kawsayninchikta noqanchik a lo mejor sanamente todos son manapita mayta q'irishpa mana mayta pita qhawashpa mana allinta yuyaykushpa mana allinta yuyaykushpa chayqa wayqikuna panaykuna mana huchanisqmanchu. Entonces waykin wayqpananchikkunaqa ari kan riki concurso de danzas nisqa riki llaqtakunapi y ninkunaqa Diospi iñikuna mana tusuymanchu nishpa ima huchapish kanman hina. Entonces riki iñaq masiykuna colegio seguramente wayqi Valentín Panay Rosita apakuyanpuni curso de arte nisqa chaypiqa tusranchik mariki. No asapotan tus canes, padre. Y huchacho narasin huchakanman kanchik mantas tusachawmanchu karani. Ari, pero mana ya no canchis kariki, mana machis kachipitos, sino es parte de nuestra cultura, parte de nuestras expresiones, no canchis chikuna kusisqa no kansintikun esperaqa chipri maqana kurayku compañero purachu saqmanayka purayku chaymanpichu mana chaychu karan sino que si hucha kanman karan chayqa profesor kunapunita kashanku chayqa niwasunmanchik karanrikman tusunaykichischu nispapas sino a veces profesora de religión pone niwaqkuriki concursopaqqa nuqanchik allinta tusunanchis nispa ima chayqa mana punia chayqa huchachu kashan padre. Ari imarayku shitaramushayku iñaq masiykuna porque mañankutaqa nikun saqratan kusichanki saqratan turiyashanki mana alliñachi ruwaynikkunaqa nishpapish ima nishpapish y kallanmanta riki por ejemplo que educación físicapiqa cuerpunchik riki kuyuna riki mana kuyunchaqa sarriasqapish kama k'ir nishallaña riki muqunchikpish entonces wayqikuna panaykuna ari en realidad no educación físicatapish ruwanchik cuerpo allin kananpaq entonces que tusuypish waykikuna panaykuna como tusuy mana huchachu pero may si hucha wayqikuna panaykuna nisqay hinapash may pachachish nuqanchik runa masinchik k'irinchik ki tusuywan may pachachish nuqanchik ki huchaywan ki tusuywan huchaman tanqanchik runa masinchikta may pachachish nuqanchik ki tusuykunapi cervezata tomarapushayk botellawan q'asunagapunchik ancha eso huchaña kashan porque personaqa excesoman hinaña chashanki riki iñaq masiykuna además letrachapi ponen todo exceso hace daño nishpaniriki entonces ashata wayqikuna panaykuna diferencia nancha mañankutaq nuqanchik huchallatan imatapish qhawayashanchik riki entonces ari kunanpuncha Bibliamantapish rimarimusun wayqikuna panaykuna nuqanchik iñininchik queda con que normas cumplisnanchikpaqchu icha imatawanchik ruwananchik iñinchikpi entonces Panay Rosita nishtasuna rimaramshanchik Diospa cimentachá ñawinchasuman ñawpaqman porranishpa ñawpaqman tashkiranishpa kunanpuncha ima evangelio hamusha imatan qatarisuman Panay Rosita. Kusa Yaya Bernardino ari kunan qariki ñawinchasunchis que evangelio según San Mateo hatun taqaynimi kasi ariki pisqayupay huch'uy taqaynintaqmi kasian chunka qanchis niyuqmanta hasta 15 chunka qanchis niyuqkama aqna kaqtinqa ñaykuna turaykuna kasian evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 17 al 37 chaytachariki sumaqta nuqanchispas maquillaya ñawinchaykusqayta riki uyarikamunkichis maypiña chaypiña kaspapas kaymi evangelio San Mateo qillqarisqan willakuy Qampa gloria kachun. Jesús kanillarqantaqmi ama yuyaychischu Dios pa kamachikuynin simitapas profetakuna qillqasqantapas p'akinaypaq hamusqaytaqa manam p'akinaypaqchu hamuni aswanpas hunt'anaypaqmi chiqaqtan niykichis hanaq pacha kay pacha tukukunankama kamachikuy simintaqa manan huk ch'inillapas huk siq'illanpas chinkanqachu llapan hunt'akunankama pipas kay kamachikuymanta huk huch'uy kaqllatapas p'akinman chaytataq runakunaman yachachinman chayqa hanaq pacha qhapaq suyupin sinchi pisipaq hap'isqa kanqa pipas hunt'an hinaspa yachachin chaymi ichaqa hanaq pacha qhapaq suyupi ancha allinpaq hap'isqa kanqa niykichismi manachus kamachikuy simita yachachiqkunaqman tapas fariseukuna kaqmantapas chanin kawsaynikichis aswan allin kanqa chayqa manan hanaq pacha qhapaq suyumanqa haykunkichischu nispa
Jesús kanillarkantaqmi uyarirqankichismi ñawpaq runakunaman aman pitapas wañuchinkichischu pipas runata wañuchiqqa juzgananpaqñan kanqa nispa kasqanta. Nuqataq ichaqa niykichis pipas wayqinpaq phiñakuqqa juzgananpaqñan kanqa pipas wayqinta k'amiqqa juzganapi taripanapaqñan kanqa pipas wayqinta ñak'aqqa infierno ninapi juzgapaqñan kanqa. Chay hinaqa ofrendaykita Diospa altarninman apaspa chaypi wayqiykiq kan contra imapas kasqanta yuyarispaykiqa. Altar qayllaman ofrendaykita saqiykuy hinaspa kutiri wayqiykiwanraq ñawpaqtaqa allipunamuy. Kutimuspaykitaq ofrendaykita hayway. Awqaykichus gobernadorman apasunki chayqa ñanta risaspallaykiraq payman allipunapuy. Juezman hap'iykachisunki chayqa juezpa guardianmanmi hap'iykachisunkiman hinaspan karcelpi rikukuwaq. Chiqaqtan niki chaymantaqa manan lluqsimunkichu llapan munasqaykita kutichipunaykikama nispa. Jesus kanillarkantaqmi uyarirqankichismi aman wasanchakunkichu nisqa kasqanta. Ñuqataq ichaqa niykichis pipas huk warmita munakuspa qhapaqqa ñan sunqunpi chay warmiwan wasanchay huchata ruwanña. Chayrayku paña ñawiykichis huchaman urmachisunkiman chayqa urqukuspa wikch'uy aswan allin qampaq huknin ñawiykiq chinkanan llapan cuerpuykiq infiernuman wich'uykuspa kananmantaqa. Phaña makiykichistajchus huchaman urmachisunkiman chayqa kuchurukuspa wikch'uy aswan allin mi qampaq kanman huknin makiykita wit'upunayki llapan cuerpuykiq infiernuman wich'uykuspa kananmanta nispa. Jesus kanillarkantaqmi ñawpaq mantañan nisqa karqan pipas warminta t'aqanakuqqa t'aqanakuy qillqata quchin nispa. Ñuqataq ichaqa niykichis mana qhilli huchapi purishaqtin warminmanta t'aqakuqqa warmintan wasanchan huchaman tanqaykum pipas t'aqanasqa warmiwan kasarakuqqa wasanchay huchatan ruwan nispa. Jesus kanillarkantaqmi uyarillaykikanchis ñawpaq runakunaman ama llullakuspa jurankichu aswanmi jurasqaykita Señor Diospaq hunt'anki nisqa kasqanta. Ñuqataqmi ichaqa niykichis ama punin jurankichu ama jurankichu hanaq pacharaykupas Diospa kama chikuna tiyananmi chayqa. Ama jurankichu kay pacharaykupas Diospa chaki sarunanmi chayqa. Ama jurankichu Jerusalenraykupas ancha hatun reypa llaqtanmi chayqa. Ama jurankichu umaykiraykupas mana atiwaqchu huk chukchallatapas yuraq yachiyta yanayachiytapas aswanpas rimariykichis kachun ari nisqaqa ari nisqallapuni mana nisqapas manan nisqallapuni. Chaykunamanta hukina niqa saqraq yuyaychasqanmi nispa. Kaymi Dios ninchispa rimarisqan simi. Papa gloria kachun apo Jesucristo. Kinakatang rikwayari ko na panaykon na manayitang kay Dios pasemento irim siya kay Valentin himatang Remarisong kay Dios pasemo irim stanchmanta manar ok Dios ipay siya natakit o kay Rio Jashpam. Ari manchari ko hinarakan na wasyan rikwayari ko na panaykon na kay Taitanjes paksimin koknibe kamanda mendukuna tu yeri chance wa kuna panay kuna kuna punchi kuna chay remachawans ama sipinamanta remachawans kay wasan chay huchamanta chimanta remachawans ta imamanta wami panay kay aya remananjes ari niskanjes ka chi ari niskalyan sta puncha juntanan mana rik mana rik entonces si ninsiaka juntanalyan sponerik mana ninja seka mana nas akhnata wa kuna panay kuna shawan seka chena munay mkashan padre kay evangelio no kanches pak kuna punche masta remsons masta kayta munay akhreson wa kuna panay kuna nes kanches napas carnaval tiempo pia kashans
hinagaten padre kay alabanza wan chawpina yarunchis. Que 10 pecha ta ko nya ko na paday ko na katirisun ki programa rodia. Takuna rimaini. No caerá tipi, pai mi tu pipia na pawan. Kinang mana aling kawan, chura na kusaya, lina kusang. ¡Es tu voz! ¡Santos Aquis Medina! ¡Bendecida por el Señor! Dios te dice, con amor eterno te he amado. No temas. Ay, nakating kanya ko na turikon na may munay tariki kay programan Chiskat kista ko na rimay niya upah mampuririsya. Ah, nakating kanya niya turay. Ari hiya Chiskansina may munay tagay Evangelio pas no kanchis ta rima paywanchis. Dios ninchis manta ay mataniwasian riki kay Evangelio según San Mateo ni shawanchis ta riki. Amang kankunas kay chinach kausay chinach chayna pe amanya riki odio pe o sea amanya chekmena kuy pe amanya riki bronca pe na kausay chischu aswam riki llamposon ko picankuna kay chis y maray kuch riki ñawpaq mandamiento que cara riki no mataras nispa kama chikusha pero chaymana mataras niskama ama wanchingi nisqa pipas ki millay kunas kans no kans mana pipas riki pero na kuyti achanchis chumana sumaq allipuna kuyti achanchis chayqa chikunapas wañu chillanmantaqa no kanchis pason konchis tariki ankinariki chaykunata no kanchistapas nishawanchis ñañaykuna turaykuna nakaqtinqa imaynallan hawallaqtakunapi kasianchis ñañaykuna turaykuna arikunan tiempo qariki imallamantapas siempre k'aminarukushanchis siempre ch'aqminarukushanchis maykutiriki kunan carnavalkunapipas riki wakin qariki amenarukunsia millayta machas qaraqriki wakin tusurpanchis k'aminarukunchis anchikunapi kashllantaq chaymanta riki llaqtanchiskunapi animalkunata ima watanchis riki chaqrakunapi naspa riki pashkarukun qunqaylla naspa haykurun riki llaqtamasinchis chaqranman chaymantapas k'aminakushallanchistaq imana astawan riki rimaynakunchispaschu wiñaypis kawsasunman hina riki kiwan rimaymanaqchu nispa aqnata nuqanchis qhipanpi ima rimakushanchis anchikunamanta ima ñañay turayki evangelio maymunayta rimapaywasunchis astawanaq yacharichiwasunchis hinachu chamanachu yaya Bernardino hasta kay programanchis catequistakunaq rimayni ñawpaqman puririchisunchis astawan yacharichisunchis. Muy bien, cuando panayikuna ari iskiman agaris khana pashaga shaman ke evangelio ñawpaqmanta ke leymanta rimarim shari kamachikimanta ari wayikuna panayikuna siempre kan ya ley nisqam
Por ejemplo, que Perú soy imalim campanero Rosita, ima libro pen ley con gashan Ay, que derechos nos capta. Constitución. Constitución política picasha. Ari, eri con panay con chip ley con gashan. Sech persona que man ya change que constitución política man a resen que chega, pips me pips como ta sarun cheta monason pero mai pachas persona que resen que chega a línea kan. Gente trae con panay con que comunidade gente com a piscan leirik. Entonces no kan caso con que lei con que cama chiqui con daga mana yang kaya chukashan. Wakin wak panansyon siempre kaya kong pone caso kuita. Mana monan ko chukas kuita, mañan ko ta kaya con panay con kaya caso na gonchis. Y la verdad pues no, mañan ko ta caso gonchis por cumplir. Mana multa cha monansta monashpalya hinna killa ne kasar gunch y claro hay con panay con que catequista canchi piscanada hay cama chiquigon entonces no canchi contar nanch pero eso sí hay con panay con de acuerdo a la Biblia judío con cama chiquiñon se casca 615 leyes que en ningún ashkale con casca hinna casca ley con y me con van cas judío con hinna siya ko na panay ko na hakay puncha ko na khudi ko na plaza ma kalit loksarongo jayman tawasen ko cha ponang bah making ko tamaxi ko nang gasga imalay ko porque probablemente rona ko na pashe que mana alien rona ko na to para marang je khuchang ko hina gasharan contaminas kana gasharan cheta purificación para roar kango pero no cansa ko na panay ko na que purificación sa takaro asung manchari que confession sa Eminata, mañana kota que man alien tu yero conch, bueno como humanos, ¿no? En el más con la mañana kota que causa en chispe, mi manda pena canch una causa y por inch contaminantes que en gesta son con gesta, pero hay con la panay con la hinanya chamo y mañana hay que chip mañana kota que facilitar que no canch tan carinch si iniwan pone Dios para monaco pone por gente. Entonces, en concreto, hay con la panay con Dios para semen con el jabares muscanchipinam que judío con pensan que seguramente Jesús cachayamo que ley con ata que kamachi con ata chinkachinan pasha amor gan pasha anchna teno ye korkango cheme Jesús con el no kakaman que kamachi con ata ka chinkachi sakshonish ashwan pash ashtawa menoga o karesaknish pam. Entonces vaya con la panay con ari que kamachi con acá mañana con que mana pone no canchiman gustaban yo entonces vaya con la panay con que causa que por inicia mana que kamachi con acá juntanan por cumplir nos calacho asham shohaton monaco por ejemplo panay roseta taita mama que no soy en greek roseta tere uno para menarte emanen personaje Ya mamá ya paramos con eso. mana chendash ning agas no kalet kamacho en ningi meri Guay, no callada. plat makshira mi panay ros no son ikshi maningin Soy kaya mailichon. Antes de cuando panay con siempre hacen que mañana con kan kamachi con entonces me pachas está esta mama kamachan checa killa kuyon ranch kawana kunch no kanch por anench mana rayman jonas pero monaco y kan jere emina torenke Ganas van a famar cas con gips. por ejemplo día de la madre cha monche emina actuen por ejemplo no wasiki panay rosita Ni mam no callo culare que chip un llegaste antes estar preparativo con ataps ruan que hoy mataña regala y tomonan que chip ranti camo en que ya está ñari que sumas canam para en poncha chiara moncheca a pantalla y matapas etera ruan que man mamá que psri con ataps monangue chuagnat pacaro en que sobre todo ranch monaco Monaco iban de todo corazón. mana taita mak kamachinan taraf suya kuin grig o kamarat sengen jepre mana kal nos basning apan tarik terakachen ho khatong monaco wan entonces oye con apanay con ari imata que inch pinokan spam bajares kachanjis ari kamachiki con kan kaponay con apanay con no kanch nyaw pakman pornanch no kanch rehto pornanch no kanch anche pornanch pero may pachach enyak masay con no kanch ki kamachiki con atari killa roaso o may pachach ki mancha ki con ata kamachiki con ata mancha ki roaso eso semana no canch libertad ni canch por ejemplo manda kasur con che paneros eman son que taita mamá que a ver Peña kusunkia. eman peña kusengue Ni son que en maquillar que se caen gips no es pa. man chine ta no sengue era con allá has o cada cama no son sengue eche manach Ari. anash pat no llega a pandar saltar en mengrik entonces con la panay con no cancha ari que en chips kamachiki con la cacha pero
Iñamasi manasha no cancha achunanchis que anan erkinachu manchakuywanchu. Ashwan ima waqi Valentín. Munakuywan. Munakuywan. Claro, mañana kota taitama más no cancha rempa mancha riki munaisha tariki wawachay pawai machara imachata pensiman era kaskunjrik. Pero maya pachach amenazarwanchi maya pachara takunam anashpa bastante liqueros no es eso que apanda el salta menos en el más igona me pachas no ganis que na cama chigona de gente que ni no anchi yo kunan infierno man repens anchi mancha kuita vai que vai panan na que ya rukun ser han mancha ku en nishanko mancha ku andi se pacha no hasta porzenko mancha ku domingo na santa mesa man porzenko entonces con la pana con ari cama chiqui con la gashi map no canch koskion por nanchi y cama chiqui con la con la pana con la gashi map monakio Conseguiam por nap mana mancha que yo ancho neta amenazas nos cabanjo na no canche chen shiki que chonka mandamiento ta con anem sharan que makunata aman wasan chen que chuchi mancha aman Dios para sotenda casin manta ukarin que chaman juramento contra en que chonespam entonces mañana kota no canche chile pe queda con arre y ni más ahí con no ka pita pishmana marex hepenecho no ka mana ma pita pishi yan kasamada erenecho nas ali man tokshak por chen pero ni más ahí con ari externamente che khabaris kanchimanik pero a lo mejor peor na yaga main ko dak ame paksheng songrik okupen sengri hakero nak guanyum am shakay katkistak guanyum am spek hay kayak pananchik na so yakin sibalan da hoinan da monarang gurig milli miki nos ami among go entonces shopen da mi manda con darek imareko inik masego na main ko dak son konchiam mana chashkuita monancho bueno chikah kunata mañana kota nengerin erita mona imatach no kanch man kombinawan anchilata mañana kota kaya ko na panay ko nengerin erita mona imatacha erita mona chilata pero pips may chakataps nirwan chakakhin staps nirwan sheka ya sta pinera ka ponchi bacha entonces chire ko na panay ko na no kanch tapik soman ari persona que probablemente manda pasha kuchilda chap inki Pimei wanchana kipaq pishmana pasha revolver tach ima chap erachinki pero ay ko na panay ko na may pajas persona ame pakshenki chikne pakshenki cheka wanyu chenki nyam entonces ay panay espiritualmente ri que man ko da man remapin ginya churi entonces wanyu pum am shiro nya persona kipaq kapusha o resentimiento nos kawan que man ko da chena no kancho ko prik am nargun cheka Rimasak pashit na kang ganos parek persona que por ejemplo to paren que pishna kawain que hohlaujan na pasar ko ingri entonces oye panay ari persona que mandan kuchilo sa que pero desde el momento que ya cannot por ejemplo persona que bajuan mam shiron anshin na nya rechaction entonces anchak na tay que panay no kan khawari kusoma y que por externamente muchas veces hay una panay con no kan market khawan shuna daga pero internamente muchas veces hay con la panayona son conchistamana pipstan to na más en chico na rexencho no canch eso se rexna con stapa con chic y match y exchange y más son con explicación cheta Rosario Cusco.
Hinakatan ko na panay kun nyan chay kapoy kunya parte culminante de este programa radial Catixta kuna Rimeña no kay ko lokserem chay kuri que Centro de Formación Arquidiocesana Manuel Montero San Jerónimo Sun por chaman bacha wacheriam chay ko siempre ayan chay ko pone internet impecable rigo na panay kun internet impecable riki munaita no kay ko tapsik imiriam shawang ko kan kuna man chay munay ko pak munay ko loksem chay ko radio ko na chao penta television pa chao penta radio ko na chao pendar inyek masay ko na ari no kay ko pisi inyek masay ko na sa pagkamay ko Dios mo na kuya ari ari ko na panay ko na ki punchok na psibe ki penakasherey ko y sasyak ko na kampone inyek masay ko na ki porini ko pas pero muy a pesar de todo ello siempre happy que pone tiempo chata kan kuna man bestara mona iko pa inyek masay ko na may tacha monak shay ko psi ki kushkachara mona iko pa waski man presencialmente chara mona iko pa remarnanch pa. Pero eso se ve con la panay con la mana pa siya tiempo al paro ang kucho pero no kay ko ka shake pone radio ko na chao penta chireko hokatong kuski ang pono con la panay con la palyak chispa keep uncho Pikachu pati Valentin keep uncho ko na no kan shipsikinya kalyar sinya kay tiempo de Cuaresma nas ka ima chato mere maresoma kay tiempo de Cuaresma nas ka imang way kay Valentin kay Cuaresma nas ka no kan shiki ininjisbim Ari China ponen padre no kan kay Cuaresma tiempo ka Ashwan pas achuy ko nan siya mas tataytans mang porque apan sa punya huchali kun imima na pensamiento ara kar na stan hinapscape taytans na shawan sumimpe amo an jingi chun chimandaps amang khawa payangi chu nes parik hok deseo ang hoknibe kare ke hok pawarmenta hok chay na kare anki nasumam sarik kay huchagasang wasan chay hucharik chay kawai kuna panay kun hopa karen to hopa kawarmenta siempre kunang kilya kuna carnaval baka tosus pa ema tum panagos bianca pas ay bes si hucha kunang pasensya runagas panjas pero pasaron ari runagan seka reconocicos pa ya wai panay achicos sonches che achi kachang nesuman pas kay uspacha pero kan reconoce planches ahna alpayan kan señor kan lawame alin casa señor nes panesonches mana yang kapak iglesianski kundaps wai panay churawanchis kay sinisa churaitaps entonces chipia entendemos nans padres tapas uyerimnas atento templo peps canans porque Santa Misa vamos a alguien puños madre chance que checa mana chena chukana entonces chikunap entendemos más mejor tar que miércoles punche mana miércoles punche hermanas nesangena domingo taña pasar y cualquier razones igual churais camusonches entonces chipi nisonches señor kan lewan alin kan en spam kan lewan ponen causa ni alin kashan en spam señor tan nisonches pam pache ko ki huchay ko naman tan confesa exos más que todo anchitan kay Cuaresma tiempo peruana sinaya ta khrik nishara king sarway kunat nespa siempre remanca pone capellanches templos padres kuna limosna oración ayuno anchi kuna manta siempre chi kun dap surwasha nanches wa kuna panay kuna entonces che mi che Cuaresma y mamanda thamushana taitanches pa 40 días, 40 noches, desierto pe paipas, oración tarwaran, que misión en Callarinam, fue con una panegona, anchimanta, no canches pas, que watan tempaja, no canches pas, nesuma pas, misión pejina de cachans, taitanches pas, sementa, no canches remamonanches pas, cali pachaconanches, fue con una panegona, chipahmet, cuchans con amante y ericonanches. Entonces, chimchi cachan 40 días anchimanta jamushan. Entonces, chena gatenka, chillata no caps neyman, machtawarach chiapa esuman, pues hermana Rosmeri. Kusa Turay Valentín y Bernardino Irima y Munaita Rimariciansky Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del Kusa Turay Valentín Padre Bernardino Maimunaita no canches Rimariciansky Unchao Periquiki Evangelio según San Mateo Maimunaita no canches Tayachari Chuasianches Ahna Cachten Cañaykuna Turaykuna Ari Yachas Canches Magina no canches pas como cristianos no canches Capuricunanches Dios ninchis Pagracian Piacasian a veces mana piensa ya no canches Kuchakunaman pas winch ikusoma mana piensa ya no canches Karike con Kailer una más in swamps y Maraikups Rikich Egmenakuimam Saikunchis Anchikunap Kuchalik Chaykuna teña ñaykuna turaykuna no canches pas yuyaykuspanchis kay Cuaresma tiempo mañat haykuy kapunchis chayqa preparaykunanchis kashanis sinariki turanchis Valentín 40 días 40 noches Dios taytanchis maymunayta desiertopi paypas riki oraciónpi kamura aynataya no canchis pas riki preparaykusonchis chaypa qhipanmanchariki kay Semana Santa nispa chiyarimunqariki chaypa no canchis ña preparakunanchis ña kanqa turaykuna ñañaykuna ari yapay mami riki no kapas imatawan
mami no canchesqa imatapas ruwasunchis sonqonchismanta pacha ama riki anki llaqtanchispi imayna kasyan kay reglamentos internos nisqa o ima ashwashunpiña kaqtinchispis kashan riki ama chay hunt'ananchis raykuchu ama chayta manchakuspa raykuchu aswanpas sonqonchismanta riki de todo corazón actuarisunchis imaña hayk'aña kaqtinpas riki sonqomanta turaykuna ñañaykuna actuarisunchis sonqomanta nisunchis runa masinchistapas munakunin nispa tukuy sonqonchismanta chayta riki taytanchis kunan domingo pino canchista nishawanchis chaypaqtaq chariki puririnanchispis kanqa misamampas a veces misamampas manaya tiempocha churarikushanchischu ichaqa siempre churarinanchispuni kasiyan tiemputaqa taytanchispaq chaykunatacha nuqapas yapayuman Padre Bernardino imatawanchu yapaysunmanpas. A ver, desde Coranchi Monach Evangelio, Tapsek Pane Roseta, Domingo Tareki por Nanchas Kamayman, Misama Misama, Manchakuiwancho, Monakuiwancho, Monakuiwan Wayaki Valentin, Chay Chonkamandagan Arika, Mechiman, Diosinch, Ishkiman Tokucherka, Hontananchkasti, Kamachiki, Manchakuiwancho, Kosikiwancho, Monakuiwancho. Munakuiwan, padre. Mana Matapshek Manchakuiwan, porque Imatapshek, the Shay con the Panegon Manchakuiwan Rashaka, Chiratulia. Además, conciencia for Sarinchik. Entonces, Ari, en Masicona, resumen del día. Remarim Sharanch, Ari, working work Panachkona, con Ponchagon, Tosukshanko, Kasnaval con Pepash, working work Panachknaka, Neneta Pashamonashang, how could Sapakon Tosushan, on camera Neta Pashamonashang, working work Panachknaka, Nemo said, check and the young Kotripi, Imam Pai Creek, on Subshaman. En Masicona, Biblia comes Panchiman Hinam. Imata no kanch nya pata kawai kunanjis sapa konch me gona panay gona kawai kunanjis kas imata panay rosita son conchista mana solamente cosas externamente nos kalachu hawayatachu ari oy gona panay gona no kanch rikonch nyawinch hawayatayam y a lo mejor ay gona panay gona que hawa rikuninch pem no kanch que kuchasa pan España kawai jench rikik manna Dios plaro mang changach imata pisna shwapsh. En todo caso, hay una panayicona, ari sapan conchim no canchim yachakunanchis. Además, hay una panayicona conscientemente cananchis y matapshay catapes que ruaninchis Dios monacuicho ruachanchis, cosericuicho, echapik iriregucho. Secho hay una panayicona no canchis que ruaninchis tosuininchis, runak ernanch reiko, runa sarunchananch reiko ruachanchis. Rona escuchamos oguna rey corazón llega definitivamente hay con una panayicona ahí que carnaval tosí con una escuchama ganga pero si yo aquí panay personal a lo mejor tosí que como parte de alegría son college aquí son colla a lo mejor hay con una panayicona chuya son ricashan chuya ni cashan llega ahí panay tranquilo ¿no es cierto? Es más con una panayicona ahí no canspaja que tiempo de cuaresma tawachun capuncho Dios ninche Emila Chakay desierto que matkara man unuhkasqa mana imamikip shuñarqan karanchu anchipi karaniki chirayku yaykuna panaykuna nuqanchik purirsunchik kay pachapi ari nuqanchik kawsarinchik ña riki pananchik Rosita 30 años yaqinchik Valentín 40 años anchinaña entonces kay puridinchik siempre camponesas chakiykuna pero yaykuna panaykuna Mana no cansa que cuaresma, ay, ¿qué es cuaresma? Es 40 días del camino de Jesús o estaba en el desierto, hay una oración limosna, anchines, Asham Shay con la panayona no canchki, purin speka, kina tentación not chaskin, que purin spek, kina yarkaita tarinchis, que purin spek, con la panayona ari. Y mi mana con acá anchita que tiempo de cuaresma y erichuan. Si no están con la panayona, ya son tucunan maña, chausan, paneros también caricun sun cashan porque retiro espiritual me chaygam shanyam. Ari ya Bernardino chayhina kaqtin qariki min qarikuykunapas kasiyan punia ñataq nuqanchis riki curso de catequesis kunawan qallarinanchispaq ñawpaqtaqa catequistakunapas kay retiro espiritual nisqata chaskirinqaku kaypaq yariki llapallan catequistanchiskuna kay Cusco llaqtanchismanta min k'arisqa kashankichis sapanka llaqtanchiskunamanta puririmunaykichis kashan más que todo riki coordinadores hinallataq riki llank'aqkuna purimunaykispuni kashan hermanos y hermanas catequistas hayk'aq kay 27 riki viernes p'unchaw 27 de febrero
febrero socta horas tarde y taña escuela catequispiña canaikichis hinallataq sábado 28 de febrero ch'isiaqnijinti hinallataq domingo 1 de marzo nisqatawariki domingo p'unchawtawan chawpi p'unchawkama chay kaynanchis kashan kay quinsantin p'unchawkuna ñañaykuna turaykuna hinaqa catequista masiykuna puririmusunchis yachaypaqya ari wakinqa ña wajarikamunkichis ña nimunkichis ña hamusaqku nispa wakinkuna manapascha asayintachu yachashankichis chayqa tapurikuychis wajarikamunchis padre Bernardino Caspaña nuqa persona Rosemary Caspaña hinallataq riki turanchis Valentín Caspaña chaykunata tapurikamunaykichis ñañaykuna turaykuna iñaq masiykuna kay retiro espiritual nuqanchispaqqa riki espiritualmente maymunayta animawananchispaqqa maymunay no chashkirinqaku siempre y que yaqachisna padre imayna riki kay retiro espiritual tamajikutita munasharanchis chayqa ñachaykamuña chayqa retiro espiritual kay p'unchawkuna kanqa 27 28 de febrero hinallataq a 1 de marzo anchipaqya ñañaykuna turaykuna ña pichchillaña faltayrushan chayqa willarikamunchis pikuna maykuna hamurinkichis chaytacha nuqapas mink'arikuyman padre. Cosa panay Rosita arriba rigona panay kuna hermanos catequistas emina Dios que rep un chocona manara que misión por España pataka que desierto nos camara mañana por ser canchina tay más ikona ari con anguata con hamon curso de catequesis chimanta jornadas espirituales hay que no pananchina nya predicación coña o hay que no pananchina tocación coña y más ikona canaya retiro no canchis mañana con anchia Dios manta pero probablemente alguien tapa ya remor. Yo nada más que te voy a cachar pasión, pero a lo mejor voy a que panay alguien tapa ya aquí abajo, pero en más así manat Dios para monastama que no pone chica llama humanamente ya que llama llega a lo mejor nos suman pasha ay yo soy el gran predicador yo hablo bonito no yo pasha no son hatun chak suman pasha en más así con la sagrada entonces chireco con la humildad del caso en más así con Runa karik liang kalir nambah nyawa patak alien tarah mikuna anchna nokan inyah masih ikuna kal pacari kunan ki retiro espiritual bang cirei ku wai kai panai noka balik sak iski kusata o kensa kusata ari persona kamin ki inyah masih hame hoch monakuiwan kamin ki cheka seguramente manacha persona que celular dach apomenki manacha persona que nengich manach pal ratul hamuni manush pachu inyah masih tim chata chorei ku y sobre todo sáqueme celular Nikita por esta vez. Cosh con una normal permitsagiko. Con ambisla que sáqueme celular Nikita. Entonces, chireco que no caigo toque son crimanta hermano catequista hermana catequista balikamico. Por favor que curso de catequista nos llaman mandar por el España callerison que retiro espiritual nos estaban y roarison alienta y más digo no. Mañana cuando camancha que yo pasaré que lo hacen no ganch Mana, saya sumara que dirige na onde celular ama remedicho ama que naturation no canch corah rona hinanya vai com a panegona que responsável está assumindo na chama que Valentín me encari que seja persona que despedir a bagna Ari China ponian hamuson cheka otak nemuson hamusa kuna cheka hamuson se vai kuna ponian khoklia tan aremanan srikashan China tan kuna punchina waselen esta evangelio cheka hamusa kuna cheka hamunan sia aibas wagin kuna chinda man rik Hamusa kuning manat hamungoch anjek pukuleh hina wa kuna banaygon kama ashwan bas no kanjes chanelian nenans imadaps mana hamson je mana hamsach chunas mana iskusa kundaps churayan iskusa churayan ay hakana ken asamblea hakan reunion karonas mana nya chikunas mana hamsach chu punto rik akhnata wa kuna banay hina gaktenka despitia kapsach no kapas sokpinya to parakson wa kuna banay kuna rikuna ruksonches ok domingo taño tu paraksonches Cosa que Valentín, persona que vamos a llegar que domingo de esto para que programa Radel Catequistacona, hermanos catequistas con por favor, por decir, ¿no? Decanator Calcaman Tamnax, entonces que sean coordinador, Guayaquinchis Gerardo, entonces Paimame, Nanakich, cuántos van a venir, nuestros coordinadores nos tienen que hacer llegar a la lista, Lipen decanator que sean coordinador con hermanos, coordinadores, coordinadoras, Canconan, Chachimnaxnikan, que lista a más tardar para el 20, ¿ya? Ya Chachimnaxnikan, Tapunaxnikan, hay que llamar para el tema de logística, ¿no es cierto? Entonces, con la atención, hermanos coordinadores, ya que te callar sueña, está por eso
panero se despide con un jam. Cosa Yaya Bernardino hinayataq Turay Valentín ajna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna chaytan chiminqakuykunawan hinayataq kay evangeliokuna yachikuykunawan maymunayta yariki kaq domingo p'unchaw kamañacha nuqawanqa riki tinkurusunman tashkirusunman chay p'unchawpiña nuqapas riki tukuy sunquymanta pacha añay nispa añanchakuykichis kay programaykis katikistakuna rimaynin ñawpaqta puririmuran. Que camaña maricona panaycona que programa catequista con remeña en cara en la Dios para bendición y con anja por el un tashkir es un chirey con el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes permanezca para siempre. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Señor Dios me huilla wanchi, paipi iñinanchis manta, dona masi oyariña, kainilla waskanchista, kainilla waskanchista. Jesús kawilla shawanchi, ñoqanqa nichiqaqñanqa, pipas ñoqallanta puni, yayaman qachayanqa, yayaman qachayanqa. Sigue adelante hermana Elena Quispe Huanca y su hijo Jordi Zulca Quispe, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Chayari runa masiña, Dios ninchis manco tirikoy, tarina ñara casiarti. Dios ninchis tamas caso, Dios ninchis tamas caso. Mandan Dios piwaño y cancho, Señor kawiña y causaimi. Pichus paipi iñiqkuna, wiñaypaqmi kawsanqa, wiñaypaqmi kawsanqa. Malan Diospi waluy kanchu, Señor kawiñay kawsaymi. Pichus paipi iñiqkuna, wiñaypaqmi kawsanqa.